Biak malu kare nai serai dana maka Johnny Hau ne mak marca na presença ya Fatin Club Tri Hudilara. Hodi he titini jene presença ato compete he evento de Ultimate Boxing match ne mak release ya Hotel Hudilarang. Tamani ta bochira to tene krelu tak mai to dare litong ho Johnny Hau. Hmm? Biak malu serai dana maka Johnny Hau ne presença ya Hotel Fong Hudilarang. Ya club trinya hodi he titini jene presença ne mak la klur tan titini jamos toma. Taman ita bocila to atene dia klitan mai to acompanha ya amne live streaming kanal YouTube televisão timor posta taman mai to badara liah moto ko Johnny Hau. Boa noite, Simul Pidana bem. Boa noite, Bai Mihoto. Agora hansane au tona ya fating club 3 Hudilaran. Kalane mi fight tuni, most problema say udan hela be. Agora oras muda kare. Nebe hein orsida hare udan faralai. Nebe awi hetia fatingona be lilu ba be ding sem news sira diretor la suporta imos suporta we. Suporta kaim la suporta ida. Imi diretor hal jeito mate kelamar paling. Bahau menang lakon nih hau no problem. Yang penting saya palko. Ida nih det. Yang penting kita saya besra hatu di haring det sa. Mas ini udah hansane amur tau mal hela leten bane monu mahadersa. Ini sih dia dah sampai Johnny langsung kira. Ne sa Johnny Ai ne commented hau han salmon ya han feu kropa ne la bele. Pokoknya ring makaredit. Haredit ya ring. Aslinya agora udan hela be tristi tuan tambah udan ne malah fofating. Nebe ya parparau na hindi orse udan para bokan sayona. Ami he. Oh lah meniti dah dit karek. Ne ahu dit dan sa haksuit dit tun mena. Ne hudet tun mena. Agora ben ini sedok tome ka to time sedok hatene be au, ni sedok tome da. Dia kela sau pokoknya hau sports one haredit orsida. Ai ne hansa babol. Babol ne dengan kolia makbarak han hu de. Ne babol. Jadi hau hanuin besera ita redit sa tambah hamos treno dia niamos treno dia. Jadi itrua haredit ihabe ring mak membuktikan seni tan. Tambah hau be legend ermera to. Hau legend ermera jadi hau be experience dal rona kona ba be grogi hau la grogi da hau hansa ya can find it. Jadi hau sante la grogi lai heda hau sante dit normal hela asanese Abi sa tarik spike dia kira saya pilih motor dia liuti ang dunia au ini dia komputer sa dapat kayo malu ka oh no kalau rai odi bamal ya ring sai hotona labele odi mal ne labele jadi lai ha hotona liona asanere Crimson kuta hau do ne be amine legend no panglima be ermeranian to no tu hansane de to na ha ita hein or sida fali ha okay ikus lo ditini ja sa bola tambi saya kana posisi ke ba ahane nai kira ni ko kita gora kompai ke transfer ba titini ja ho karak dihan ba ob studio obralan how gucci how modoko doko sirai doko torai ulun nebe ami hengo yane mayona paritroa hare or sida semak joga dia awalnya namro joga dia kertama aminnya pelatih sirmas parpara amruannya stabil can fine. Nah jadi dia kela jadi atu menang kalakon normal. Jadi yang penting sharing. Tama aminnya kemak bakmal aminnya ermerane
hakarak sairing bakmal helir ne am lakoi de hakarak ne sairing de duke bakmal helir ne la gente lida am bel model sane mas ne papi sairing diretor hina be Sherlock imnya kantor lai ini thank you support hau ka agora mam diretor ni ta buka so samean buka lah hetan ya dili ne sim sana oke dia malu sire dan ma ke dadau ita fendara dia ho itania atleta boxista Johnny Hau ne ma marca na presença ia hotel Fontimor ia udilaran dili dia agora dadau mas que titiniza na presença será marca ia fate da evento yang mai be ni treinador marca na presença ne tamane ami sidara di tuang titiniza ne treinador ne be makana sa legendary uga he boxing itu tamane ita bocira ta tenek lian utan mai tabara dia ho titiniza nia treinador dadau ne nia marca na presença ia fate Bukan. Sedikit tuang pun nama preparação Johnny Wayne durante ini oh ini orang ini Preparação de Tunisianya sudah tersoro Jawa. Sim, kami preparação ba di Tunisia durante loron o fulan rua bakotu que dia preparado para tu bele per pertandingan de agora. Durante ini Tunisia itu fotonya loron jadi mana? Kami fulan rua mais ou menos fulan rua ba oi. Bulan ini itu fotonya kusika ya. Sim, durante fulan rua ne au treino ya dili depois ao bau puximo samnar treino mai dili mo samnar treino. Loron pun sah. Lor mai be lor mai be lok right au treino. Au nei Tunisia ya kelebihan dua nebe mau fo programa bania ni halau ho contente é capaz durante fulan rua ni larang ya nia halutir programa nebe mau hau halo ni halutir nia sinti contente nia sinti preparado para tu evento itu. Itu fiar kalau sudah di Tunisia tunjuk. Sinti au tem fiar tambah preparação idahan sana au tem fiar com certeza au tem fiar tambah habis confiança bahau tambah preparação claro fulan rua ni balete ya oke la problema. Tapi ke Tunisia agora ini bem agora presença agora tem tá lagli urtan minuto tol nulu o rua nulu dia sana bele mai fatina. Tapi kusi tu toma kalai Ano in bele tambah hari ya media ya televisi ya Facebook ano in bele mai hotu. Okay. Dik maluk siri dan nama atleta nasional siri memang uhin loron or sira mesti kompete ya evento de ultimate boxing match ni memang release ya hotel Hudilaran ya club training nema kitna atleta nasional sira no mos inclui Johnny Hau hoti Tunisia no da rauni entrevista waktu na atleta ya atleta Johnny Hau no mos ni treinador ya agora dalam presença usi Johnny Hau ne treinador kita badara di tong Johnny nya Aku jadi preparane masuma dia aktivis para balik kompeti di Tunisia. Am prepara singkat mas, how yakin dia Johnny bele asurunya. o treino Johnny ini durante fulan ini Am treino singkat lah, lalu saya sira treino fulan tolo fulan. Johnny treino
Silang to sumana dia. Mas bele atu jogar tu, sinare bele atu jogar ni. Tapi dari tebut pelatih, tebut senti sudah Joni se harus titini se meeting lagi. Buat itu berlatih, sabai letre mau itu berlatih ni. Treno jogar lah hanesan. Embel treno kapau sabai rile jogar lah dia. Treno lah dia kebal sabai rile jogar kapas. Usia bari rile tu ni thare. Nara Eduardo Manuel Guterres ya roju. Dek malu sira ne mak fundau ke ita entrevista ho treinador husi Johnny Haunian no tamni ta bochira atau hatene klan yuta o insa ho titini jane presença mai ta ba acompanha na fata ia live streaming canal YouTube televisão Timor Post. Johnny Haunian treinador. Dia malu karena insira ida nema situação atual nebe mak ia hotel phone budilaran ia club trainer nebe mak atleta sira ho comissão organizadora sira hala preparação máximo rosona nebe udang mak mai impede da tempo tu arto ni tabo sira hei na fate presença ho se atleta sira nomos da evento dane ohinka ni nek ida ma situação ia lior nebe udang halo evento ne parado rituan tebot sira hinde paling se minuto baluntan evento ne se começa vamos senhor. Me carne. Cars dia nama. Preparação dia. Comentário que eu não vai Preparação dia terminar bem tebut sini. Tebut lah biasa aman lah. tebot firma saya ringa dia firma saya mai competitif Tahu so sila may determine so tebot kemarin dengan pulang idaw balo garanti kan Lo termina aku lewat sim obrigado Dek kalau sirat informasi itu buat sirat kata iya komentar itu si Sanchez Gomez sama Rabi
yang kata considera la bila ko mal be tir informação ne be amirono si comissão organizadora kata ba ohin kalang evento ultimate boxing at sempre ya tri hudira tercela halo tuira nesan pone daw ka acontece gente kata si lu minuto ya lakon adu dia kata replay mos kona ba komentar kona ba to começa e tu hira hira né usa mi leva tu atende tamu dan usi parte comissão organizadora sirama bele di siri no tamani ita bot sare kata agora down situação clima de mak ladung favorável no itare yene udang mai makas tuan no sira di siri ato começa evento ko hindoro no tamani ita bot sira henta ni minuto balu nyalaron no ami mo satu info ita bot sira kata ida one titinizi hena dalan no ita bot sira tatene klien litani tato dara liot titinizi sira kita haluha acompanha na fatinha ne live streaming canal YouTube televisão de Marcos. Ya kita ne makansa ita tene awa asip ba boxing ba uhi ba evento hin kalan ya waktu si ang ita ba hing presensa titinizen na nabi magkona ya panyamoto. Dia malu seramai tahu acompanha na fatinha.
Bonoiti malu kona ba komentaru si mau Carlito Cardoso kata dia foi mikar kamera kabur los nena desculpa tama dadauna mikar kamera lau di ba he titinize ne presença mais suportam nema kamera goen ton amiso desculpa. Jadi dari datang kami atau kalau replay ba komentário si Domingues Mendonça kata dan sirahin todo por desculpa também dane lawa samne plano si comissão organizadora kata evento ne começa aí tu kualo mai be tambah klima ita ten kata dadaune udan então sira setunda minuto balutan ou horas balutan tamani ita buat sira paciência de hende. Quando vai Vicente Mesquita nia mensagem dengan kamera namo sami desculpa tambah dadaune udan nomos jaringan ita ten kata jaringan timur na hamusa tambah jaringan fraco itu na hone makam ni kamera ladung suficiente fornece usi jaringan. Dia kona ba komentar usi Zemitu Dias ni yang kata sebuah harus sebuah ribu malu hiudan larang. Ya idane bele mabe foto tu decisão musi comissão organizadora sira no Johnny Haune presença e na fatin no titinize ne musida tamane ami hotu musi comissão organizadora sino hei hela titinize ne presença ba on kalene tama titinize ni pelati to na fatin mabe titinize to agora sira to he fatin tamane ita bot sira tatene klenitan mai ita heni. Dari datang kono ba nunu asis bero ni dengan kamera lamos tambah jaringan. Desculpa malu. Kono ba komentaru si Zemitu Dias kata dia lori kamera vai Crimson akhirnya Crimson era mus la marca presença homos titinija. No when ami entrevista na Johnny Hau dia yang kata bawhin loron Johnny Hau atau mai tuir evento dan ini boxing ini ni hetang na kuta husi Crimson era. Tamani ta bocira ta tene klen kita mersi ta kompanhi moto koinsa ho Crimson ne kuta ba Johnny Hau. Dalil tambah mau Carlito Cardoso kata kohingkalane titinizia ho Crimson ne presença maklaya tamane afir kata Crimson se lamai no titinizia mak semai mebe misi hedalang kari. No ini tatene kata kudang mos começa para itu ngona tamane comissão organizadora sira começa
atau bolu malo ho di continua hamos vale be ia fati de be mak be na lihumba ne sam fati boxingnya batleta sira ho di prepara fer kata la cleortan evento ne começa. Ia komentar si Abril dia rozu kata di Crimson lama sudah kesini. Paling bawah kalan ni Crimson lama mebe Crimson phone aku ta ba Johnny Hau. Kata ko kalan ni Johnny Hau menang mebe ila tene. Decisão ni husi ring atene. Semak menang nos. Comentário si Lucas Soares dia jam hirang começa fer kata mais ou menos ia tu kusa lulus ne evento começa na tambah ada ne udah mas começa para na dia obrigado a sugestão si Poli buat dia ba orsida quando o evento começa am si tau kamera hakmate podi halo imimos contente atau acompanhe hamnya live streaming. Sing weng husi jiko nas jiko kata abo Crimson kuta na zoni galai si weng am entrevista zoni de los june weng kalane ohin loron antes de Johnny mai marca presença ia evento da nene Crimson fona kuta bania tamane Johnny di hansira ermera ne mesa kwaure tira tune tetu tamane brand husi Gucci. Atau informamos bahwa malu karena insira kata kema barak mak a protesta los bairro comissão organizadora de antam samak evento ne labele organiza ia gente tam sa thinking organiza ia fating hasane tamba udah impede atividade dele tamane decisão hototo mai si comissão organizadora no comissão organizadora dunik maka kara kia fating ne tamane kara kala koi ohingita soro situasi hasane. Ya, boa noite, irmão Jaime Santos. Ya, fiar kata porcida evento ne começa, am se tau kamera ho hak mate, pode fo satisfaz ba imi hoto atu nonton ho contente. Dia kemarin surat informasi tu bocor kata ada orang di Tunisia marca na presença ia fating evento ia club 3 hudi larandili. Tamane idane mak Tunisia na presença ba ohin kalang hudi hasoro Johnny Hau ia evento di ultimate boxing match ya tina rimu luar wanu lores ha dia yani tare ti Tunisia ni fu ni sasi ni mo kapas terus hudi hasoro Johnny ba ohin kalang. Zaki. Antum Pak Ian, Pak. Ini oke. Tik malu sira idane mak Tunisia ne presença ba ohin kalang yang hudi hasoro Johnny Hau. Tamani ite sidara lietong ho Tunisia o insa honi preparação durante ne to mai ohin lorong hodi participa ia evento de ultimate boxing match ne ia tina rihundua pro nulo racing hat hodi comemora de Guardian Angels ba ohin lorong. Tamani ita bot sira to tene klian yutang kona ba Tunisia ne preparação sira mai ita ba entrevista lai Tunisia. Ikirana ba Tunisia ne presença ba ohin kalang ini tare Tunisia ne kita sidara dito ang Hotel Tunisia.
Titiniza, onde sai da outra preparação, Orsida, tu hasoro Johnny. Ok dia, obrigado. Batim pau sinti normal hane sambabaing. How treino jadi how pronto to soro Johnny. Ida nede. Kita buat preparação durante fulan hira no. Preparação lá to fulang tambah how serviço bamai. Nebe fokus liu mak foi dia binti how kusimai. Então how ni fokus mak ida lorong hat ida nene. Ya. Sim, o intir informação Johnny how de hati dia nak kata. Sila to minuto niya siya mono Titiniza. O insa Titiniza ni rasa pun. Bahau normalmente haula koe mensioni niya kapsene buat ida nene asa buat ida ke hatu dulai mak itare ida ne. Agora não, e tem fome fake tá soro. Fake it maksudnya dukdak outline lie. Orsida Titiniza garante kata minuto hira siya mono Johnny how ia. Ya prinsipio zoni mostreno hau mostreno ida nede. Jadi itare det is ya. Tem mensagem também para falar vai ter Mensagem. Hauli ha mensagem mai bawa karak foto na di publiko tambah durante ni amin ruas adik malune fulang naruk ti ono ko aja 4 bulan 5 bulan nebe kalang ida ne hawa karak kemudian ada hoto ya publiko to ya timor kali ini bele menyaksikan amin ruas nia fighting ida ne Apa yang dia Orsida itu buat sila saya tadi itu buat sila saya tahu kemudian dengan sama malu kah maksudnya Orsida Kita buat sirsi udi malu kan? outline bahawan sane lahat ini ba Johnny atau odi man mabso hawlay buat nebe hansa ita tuduti on ia publiko ia ringlete buat ni hansa liu di ono akabo Kita buat garanti kalau bela manan Johnny how sila orasta. how treino jadi how garante how treino Itu sih tumpang makalay. ang sinti mag-credit kare ke okay obrigado obrigado Dia malu karena inseri dan nama kita ni entrevista bara ko itania atleta boxista ko si Titiniza ni mak representa municipio. Joga gentilmente, Titiniza. Joga. Gentilmente, Titiniza. Dia kira nama ko hingkalan yan ida ne defense si Titiniza niyan ne mak sport makas Titiniza sila. Ori bat compete he evento o hingkalan yan. Dia dali datang hingkalan ni karak la koi sirot tengka sur malu na pati. Sino si halau face to face do hingkalan ni. Chico. Dia malu karena naik kanal YouTube televisão Timor Post live streaming. Ida ne mak ba o hingkalan ni siro na presença marca o tona ia fatin. No hing minuto balontang comissão organizadora sira se para fatin pode sira compete ba o hingkalan mais ou menos ia tuku sanulu 5 minuto tolo evento começa na. Dia malu karena insira kita buat sila tatene klian itang kuna ba evento dane kita buat sila si acompanha ia a minuto balutan dia kami si fila hikes ba minuto studio televisão Timor Post bora didi kita buat sila si acompanha fala ia minuto balun tim dia na fatia live streaming kana YouTube Timor Post